Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia. Ndabashuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana, tugiye kumviriza ubutumwa bwiza. Mwene data ndakwinginze wowe ugiye gutangira ino video uyirangize, kugira ngo wumve icyo Imana igushakaho, kugira ngo wumve imessage Imana igufitiye. Yesu Kristo nabaho umugisha. Haleluya. Iki ni igihe ciherezo, tugeze mu gihe cyanyuma mwene data wowe uri muranyumviriza. Icyo wari ukwiye gukora, wari ukwiye gushaka Imana, wari ukwiye kwihana by'ukuri. Niba uri umukristo, wari ukwiye kuba umukristo nyakuri, reka kuba indyarya, reka kubesha Imana, kubera ko abantu bose bayibesha bazarimbuka. Mwene data, nimba uzi ko uri umukristo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, w'umukristo nyakuri, witandukanye n'iby'iki gihe, witandukanye n'ibyaha, kubera ko dore igihe kiraje, igihe gikomeye kiraje. Abantu bose banse Yesu Kristo, abantu bose bafashe ijambo rya Yesu Kristo bakarihonyanga, abo ngabo bagiye kurira, bagiye gutakamba. Ndababwiza ukuri, nta muntu n'umwe ariho azabagirira imbabazi, yamara bagiye kuroga. Rero mwene data, niba watekereza kuja inyuma ukava mu Mana, wari ukwiye kugumamwo. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana, ibyahishuriwe Yohana. Turasoma imirongo myinshi. Yesu nashimwe. Turasoma igice cya 7 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Dusome igice c'9 ku murongo wa 3 n'uwa 4. Dusome kandi igice c'10 ku murongo wa 5 n'uwa 6. Yesu Kristo nabahe umugisha. Mwene data ugiye kumviriza ubutumwa bwiza, Imana yo mu ijuru niguha umugisha, kandi niba by'ukuri uri mu gakiza, Imana nigukomereze agakiza, kandi iguhe imbaraga zo kunesha ibyaha. Yesu nashimwe cyane. Ndabatumiye ku isheni ya Holiness Philadelphia, ni sheni y'ubutumwa bwiza. Yesu Kristo nabaho umugisha. Yesu Kristo arimo arahamagara biwe by'ukuri, arimo arashaka ko abantu be baba tayari, kubera ko araje kubajana. Dusenga Imana. Uwera Mana nyene icyubahiro, ndagushima ko uyu mwanya wongeye kandi kungira neza ngo mbwira abantu bawe. Mana waremye ijuru n'isi, ndakwinginze uhabwe icyubahiro. Ndakweretse umuntu wari we wese agiye kumviriza ubutumwa bwiza, umugirire neza, umugisha, maze mwami Yesu ugende mu mutima we, ugende mwami Yesu uworoshe kugira ngo ijambo ryawe ryinjire. Mwami bakugutura amatwi kugira ngo ijambo ryawe mwami baryumve kandi banaryumvire, banakore n'ibyo ijambo rivuze, mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Umudayimoni wo gufata ijambo ryawe maze akaryiba, mwami Yesu uwo mudayimoni ashe, mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Ndirukanye abakozi ba Satani mu izina rya Yesu Kristo bari hano hantu, babohwe mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Ndakwinginze mwami ubwiza bwawe bube hano hantu, ndakwinginze ijuru rimanuke maze rikikuze hano hantu. Uri Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Uburinzi bukomeye buze, maze mwami Yesu bunkikuze. Umwuka wera manuke maze ashigikire mu murimo wawe. Uri Uwiteka. Urakoze Yesu Kristo, sabye nize kubyumvishije, ni mwiza rya Yesu Kristo. Amen, amen. Mwene data, nje kukubwira ngo niwitegure. Nimba uzi ko utari mu mugwi w'abandi bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, by'ukuri amarira ugiye kuzarira nta n'umwe azaguhoza. Abamarayika b'Imana bagiye gutangira gushira ko iki
ikidodo kuri babandi by'ukuri babantu b'Imana. Hanyuma nibamara kubashirako ikidodo ibizakurikira n'ibintu bibi. Yesu Kristo nabaho umugisha. Niba uzi ko Satani azashirako ikidodo abantu babo, niba Satani abantu be bafite ikidodo, n'abantu b'Imana bagiye gushirwako ikidodo, n'abantu b'Imana hari ibidodo umwami Yesu agiye kubashirako. Niba rero utari mu mugwi w'abantu b'Imana, mwene data ubwo uri mu mugwi w'abantu ba Satani. Yesu Kristo nabagire neza. Reka ndeke kurandira, reka dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana. Kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba afise ikidomesho c'Imana nzima, asemerera n'ijwi rirenga, abarira baba marayika bane bahawe konona isi n'ikiyaga, ati ntimugire ico mugira isi cyangwa ikiyaga cyangwa ibiti tutaradomako ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Yesu nashimwe. Igice 9 ku murongo wa 3 tugeze ku wa 4. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma tuce tujabuka tugere ku wa 6. Mu mwotsi havamwo inzige zija mw'isi, zihabwa ububasha bwo gukora ibyo sikoropiyo zo kwisi zibasha gukora. Zibwirwa kutagira ico zigira ibyatsi byo mw'isi, ibyatsi byo kwisi, cyane ikintu cyose kibisi cyane igiti cyose, atari abantu batadomwe kw'ikimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo. Muri iyo misi abantu bazoba barondera urupfu ariko ntibazorubona na gatoya, bazoba bifuza gupfa urupfu rubahunge. Umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'imusozi, amanika ukuboko kw'iburyo agutunga mu ijuru, arahira ibaho ibihe bitazoshira. Yaremye ijuru n'ibirimwo, n'isi n'ibirimwo, n'ikiyaga n'ibirimwo, ati ntibigitebye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mwene data urimo uranyumviriza, urashobora kuba utangaye ariko niko bizomera. Urashobora kuba utabyemera ariko ndakubwiza ukuri ntibigitebye, nkuko ijambo rivuze. Niba Satani azashira ku bidodo kube, n'Imana yo mu ijuru abiwe, mbese Imana igiye kubashirako ibidodo ku gahanga. Babandi batarakira Yesu Kristo n'umukiza wabo, nkuko ijambo riguma ryinginga rivuga buri munsi, ariko mukanga kumva. Ubusambanyi bwabishe, uburyarya bwabishe, ukutumvira ijambo ry'Imana kwabishe. Yamara wewe udashaka kumva ijambo ngo urishire muri wewe, ugiye kuzarira. Reka ndagusome ino jambo. Muri iyo misi abantu bazoba barondera urupfu ariko ntibazorubona na gatoya, bazoba bifuza gupfa urupfu rubahunge. Namwe nimwiyumvire kugeza aho urupfu ruhunga. Mwene data, ibihe twimirije n'ibihe bibi. Yamara icyo nakubwira wewe urimo uranjanirwa kugakiza, wari ukwiye kuba seriye kugakiza ufite, kubera ko umuntu wese atari aremera ijambo ry'Imana, umuntu wese adashaka kwihana by'ukuri ngo ahagarare mu gakiza by'ukuri,
uwo muntu agiye kurimbuka. Murashobora kuvuga muti ati mbese bizaba ryari? Bino umumarayika yavuze ati ntibigitebye. Kandi fata iryo jambo ntibigitebye ari Gushira muri wewe, ntibigitebye, ntabwo bigitebye. Wewe ubikengera utabikengera birakureba, ariko ijambo rivuze riti ntabwo bigitebye, ntibigitebye. Niba uvuga uti reka mbe ndisambanira, reka nje kwiba, ati reka mbe ndikubitira abagore, mbese reka mbe nja kurya abana, ibyo birakureba. Icyo ndakubwira cyo, ndakubwiye ngo uzarira ntawe uzagutabara, uzakwifuza urupfu ruguhunge. Icyo nakubwira cyo, va mu byaha uhindukire Kristo, wihane maze uje mu bazatega ikidodo cy'umwami Yesu, uje mu bantu bagiye kuzategwa ikimenyetso ku gahanga n'umwami Imana. Kubera ko nyuma yo gutegwa ikidodo hari ibintu bizakurikira. Yesu natujye neza. Nimugende musome ijambo ry'Imana, nimugende musome ijambo ry'Imana. Bene data muri ko muranyumviriza, mbeko mudashaka kwihana ibyo byaha byanyu, mbeko uburyarya bubishe ko muri abakristo, muvuga ngo muri abakristo ariko mbese uburyarya burabamaze, ubusambanyi burabamaze. Muzageza ryari by'ukuri? Muzageza ryari bene data? Yesu nabagire neza. Haleluya. Wa mumama we uzageza ryari kubesha uwo mwubakanye? Wa mupapa we uzageza ryari guca inyuma uwo mwubakanye? Muzageza ryari? Ese ubwo businzi kuko bamaze, muzageza ryari gusinda? Ko umwami Yesu aje guhemba no guhana. Ese wowe uzaba uri hehe by'ukuri? Niba ijambo ry'Imana riza rikwinginga ngo niwihane uve mu nzira zawe mbi, ariko ntabwo ushaka kumva, by'ukuri wewe uzaba uri he uriya munsi? Ndakubwiza ukuri, urashobora gukengera n'amagambo, ariko niko biri. Imana yo mu ijuru igiye gutuma abamarayika ibagende gushira kw'ikidodo babandi bemeye Kristo, kubera ko hari ibintu Imana igiye kwikorera. Hari ibyo Imana igiye kwikorera, hari ibintu Imana igiye kwikorera. Ariko wewe mwene data, niwaguma wanga Kristo, ugaca uguma wikorera ibyawe, mbese kwiyobora, wibera umujura, wisambanya ururi, wikinisha, ndakubwiza ukuri amarira uzarira. N'umugore wawe ntazagutabara, umwana wawe ntazagutabara, nyoko naso ntazagutabara. Icyo nakubwira cyo, va mu byaha uhindukire Kristo kandi wihane by'ukuri. Mureke kubiryarya. Urazi uburyarya bubuziyemo, muvuga ko muri abakristo yama ntimuri abakristo by'ukuri. Mwebwe muri ryarya, ntabwo Kristo buri muri mwebwe, ntabwo akiza kari muri mwebwe, ntabwo mushaka gukizwa by'ukuri ngo mukurikire Yesu Kristo nk'uko mwirirwa muramuririmba, nk'uko mwirirwa muramucisha mu kanwa kanyu, mumucisha mu kanwa kanyu, yamara muri mwebwe ntabwo arimo. Ndakubwiye ngo nimba mudashaka kwihana ngo muve mu byaha byanyu, Imana izabarimbura. Umunsi uraje, umunsi ukomeye uraje. Uwo munsi uzatwika abasambanyi, abikinisha, yewe mukobwa wikinisha, Imana izagutwika. Yewe musore wikinisha, Imana izagutwika. Wewe uri kurisambanya, uri kurandeba, wewe uri muranyumviriza, wewe mukobwa musore uri muranyumviriza, wewe uri murisambanya, wewe uri murasambana, Imana izagutwika. Nimba udashaka kwihana ngo uve mu nzira zawe mbi, Imana izagutwika. Nta juru ry'abanyabyaha ririho. Nimwihane by'ukuri. Uzi ukuntu mugenda ngo mugiye kuririmba muri abasambanyi, uzi ukuntu muri ko murabesha Imana, namwe mukagira ngo ayo majwi yanyu Imana irayemera. Imana ntagiyemera. Iyo muri ko muraririmba, Imana yumva ko muri ko
Imana ibabarire. Muzageza ryari kuba nyamujirya niba musambanira mu bitekerezo, mufite amaso y'ubwibone, mwiyambika ubusa, mukura abagabo, mbese mugaragaza amabere yanyu, mugaragaza mu kwaha kwayo ngo namwe muri abakristo. Nibande bakubwiye ko abakristo bakwiye kumera uko? Genda kubyiza ukuri. Niba udashaka kumenya iyo uri muraja, ntaho uzi nyine. Icyo nakubwira, nari nkubwire kandi akubwira ngo ukwiye kwihana. Ni mwihane by'ukuri, mushaka ubwami bw'Imana bigishoboka ko bubonwa. Uwo mwami Yesu ni mumushake, ni mumutakambire, mumushake. Niba mukiri mu byaha, mwihane, kubera ko bariya bari muri Kristo neza bagiye gushirwa kw'ibidodo, bagiye gushirwa kw'ibimenyetso ku gahanga. Hanyuma ibikurikira Imana ice yikorera akazi. Bariya badashaka kumva, mbese badashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, abo ngo baragowe. Imana ni inyembabazi, ngo umwami Yesu ngo ni umunyembabazi. Ariko ndakubwiza ukuri, kuri wa munsi, yewe mama, kuri wa munsi ntazakugira imbabazi. Yewe papa, kuri wa munsi ntabwo Yesu Kristo azakugira imbabazi. Wewe musore, we mukobwa, kuri wa munsi nta mbabazi uzahabwa. Mbega udashobora kwiyumvira, kudashobora kwiyumvira ko ushobora gupfa n'uyu mwanya, kudashobora kwiyumvira ko ushobora gusimbuka umuhanda gato aho ngaho uba. Niba utwaza imodoka ikagusekeza ku giti, yumviriza urupfu urashobora kuva hariho hose. Ese kutabyumvira? Ni mwihane, mwakire Yesu Kristo umwami n'umukiza wanyu. Nyuma y'urupfu nta gakiza. Umviriza kuri guturera amatwi, nyuma y'urupfu nta gakiza. Umwami Yesu ntago azigera akubabarira nyuma y'urupfu. Uzagenda aho wakoreye. Ubutumwa bwiza buraza, ntago mushaka kwihana, murabukengera mukabufata uko mwishakiye. Yamara reka ndababwiza ukuri, igihe kiraje. Igihe kiraje gikomeye. Yesu nashimwe cyane. Yewe muma muri muranyumviriza, wowe ufata amabuno yawe ukayahambira, ukavuga ngo uri umukristo, ngo uri muraja mu ijuru. Ndakubwije ukuri, nta bafasha amabuno ngo bayahambire bazigira baje mu bwami bw'Imana. Ni mwihane, mwambare, mwikwize, mureke kwiyambika ubusa. Mumenye ko umukristo nyakuri akwiye kuba holiness mu mutima no hanze. Mu mutima nta byaha, hanze ugaragara nk'umukristo by'ukuri. Ni mureke kubiryarya, mureke mbese mureke kubesha Imana. Muri ko murayibesha kandi bibona, irabibona ngo ibyo murabikora nayo igaceceka, ngo mukibaza yuko mubaye ngo izabibahanira, ngo byose ibishe mu imbere y'amaso yanyu ko bikurikirana. Icyo nakubwira rero, wari ukwiye kwihana ukava mu nzira zawe mbi, maze ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe. Tugiye gusenga Imana. Ndazi ko ubwo butumwa bwiza aho muja gusenga ntibababwira, babwira imigisha. Iyo migisha yanyu izababohera mu isi. Iyo migisha iyo iri mwirabakinyagariza mu isi. Iyo migisha yavuye kwa shitani. Ubutumwa bwiza bw'Imana n'ukubwira abantu bakihana. Rero wowe ntabwo uri kurabwirwa ngo wihane, ahubwo bari kwakubwira ngo akira umugisha. Reka ndakubwira, akira umugisha w'umusambanyi, akira umugisha uriryarya, akira umugisha wiyambika ubusa, akira umugisha. Iyo migisha ikora gutamikira mwirakubohera mu isi. Ndakubwije ukuri, iyo migisha yawe ntabwo uzayijana mu ijuru. Icyo ndakubwira cyo ni wihane, wakira umwami Yesu by'ukuri, kora iby'Imana ikeneye. Ubwami bw'Imana buraje. Umwami Yesu araje gutwara umugeni. Rero wowe wafashe agakiza ukagafinatisha n'akazi kawe. Yesu Kristo niyaza mu isi akaza gutwara umugeni we by'ukuri, wewe ntabwo uzakwasama kuko ntazakumviriza. Tugiye gusenga Imana. Ushaka tugusengere, ni witegure tusenge. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushima ko aya magambo ubwiye abantu bawe. Ndakwingize mwami umwuka wera ayakurikirane. Data wa twese uri mu ijuru, kugira ngo abantu bihane bave mu byaha. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen.
umwami Yesu nabageneza kandi abane namwe.